ошол жерде иштеген кызматкерлер мага окуяны айтып беришти, эмне болгондорун. Канчада башталган атайын операция, эмне болгон, канча заложник бар экен, курал жарак алынганы боюнча. Анан биз ага чейин мен жеткенде эле команда берген, кээ бир кызматкерлердин баягы кийинүүчү немелери жок болгон, каска башкалары. Бирок аны да кийиндириш керек эле өздүк кырамда. Бирок эң негизгиси баягы сиз айткандай ошол Атамбаевдин кармоого барганда ошол жерде анын тарапташтары тарабынан альфа кызматкерлери аларга ок атпагандыктан ал жерден колго түшүп калган курал жарактарычы. Анан өздөрү да барымта алынган. Ушул маалымат түшкөндөн кийин анан биз сөз сүйлөшүп тургандан кийин алдыга каруу жылууду мен максатсыз деп эсептегем. Ошол учурда анан кийин баягы сүйлөшүүгө келди деп айтып калды. Аселда Колдуранова, Рошан Жээнбеков, Алга Кылычев мен билгендер. Башка дагы 5-6. Өздүк кырамдан бир 200 метрде баргандык. Мен ошол учурда Улуттук коопсуздук комитети Окунбаев, Орзубек Назарбаев, Орзубек болгон. Ага барып айтканбыз, сүйлөшүүгө алда макул болгон. Сөзсүз сүйлөшүп, тиги немелерди чыгарууну аракетин жасашыбыз керек деп барып да. Сүйлөшкөндө бир 2 жолу 3 жолу сүйлөшүү болгон, бир 15 мүнөттөн болгон. Ошондо эмне жөнүндө сөз болду эле? Равшан Жээнбеков менен болгон сүйлөшүүдө. Мен эми ар бирин азыр тактан айта албайм. Бул видеодо бар, тасмадачы. Баардыгы бул бар. Негизинен биз койгонбуз талапты. Алар сөзсүз мындай кызуу неме, мындай өтө катуу неме болгондо сөздөр кеткен. Биринчиден эмнеге силер келип алдыңар айтпай, жөн айтсаңар болбойбу, моунда биз өзүбүздүн талапты койгонбуз. Ошондо 1-2 неме болгондон кийин тарапына катуу тондо сүйлөшкөндөн кийин анан айтканбыз биз тараптан, давай. Силер мына лишний мына өздүк курам барап турган болсо болбойт, адамдар ал жерде көп, моундай болуп атат, бизге да баш бербей атат. Бирок биз айтканбыз. Биринчи мен айтканым, ошол Орзубек Найманович дагы айткан, менин айтканым дана бар видео тасмада. Альфанын кызматкерлерин алып чыгып бергиле, биринчи бардыгын. Анан курал жарактарды бергиле деп. Вот ошол. Анан көптөгөн сүйлөшүүлөрдөн кийин алар биз макул барып сүйлөшүп көрөбүз деген. Себеби дегенде ал жерде Атамбаевдин тарапташтары, ал жерде чоң адамдар азыр аябай эйфорияга кирип, бизди да укпай жатышат деп айткан. Ошол. Анан барып сүйлөшкөндөн кийин жыйынтык чыккан жок. Анан айтсаңыз, бул Кой таш окуясынан бирок анан мен айтып коеюн, ошондо дагы айтканбыз. Мен аларга акырына чейин айтканмын. Биздин өздүк курам эч жака кетпейт. Биз ошолорду Альфанын кызматкерлерин алып чыкмай сайын эч жака кетпейбиз. Бекерден бекер бир нерсе болуп туруп, абал кыйындашкан болсо, силер жооп бересиңер мыйзам негизинде деп айткам. Анан ушу Кой таш окуясынан кийин атайын мамлекет тарабынан комиссия түзүлгөн да. Бул комиссия бардыгын сурап алган да. Ошол жака сизди чакырганда эмнени сурады эле комиссия, эмнеге кызыктар болду эле? Мен өзүм жөнүндө айтайын, аны сен туура түшүнөсүңөр. Комиссияда боюнча ошол учурда Разак башкарган. Мен барып көргөзмө бергенмин, чакыртырган. Көргөзмө бергенде видео тасмада болгон толукканда. Бирок кийин комиссиянын жыйынтыгы боюнча айта турган болсом, мага тиешелүү болгон жерде эле. Толукканда мен айткан сөздөр бири да жазылган эмес, биринчиден. Экинчиден, мен кийин кат жүзүндө билдирүү жазгам. 22 октябрда комиссия узатылганда билесиздер. Мени кайра кабыл алсын. Комиссиянын председатели катышсын деген талап койгон. Себеп дегенде мен дагы айта турган көп сөздөрүм бар болчу деп. Азыркы мына тергөө иштеринин бири дагы ошол арада боюнча болуп атпайбы. Ошол анан негизинен кийин чакыртылган жок, мен чакырган жок. Ошол көргөзмө боюнча эле кийин макул деди. Кабыл алган, биз атайын жазган каттардын дагы көчүрмөсү бар, ким кол койгондору да бар. Комиссиянын жыйынтыгын билесиңер, эмне болгонун. Мен айтып атпаймынбы, кеп ар ким өзүн акташы керек эмес. Болгон окуя, болгон нерселер чыгыш керек. Мен өзүмө тиешелүү соттук кароодо бардык факты боюнча менде тиешелүү айттым, далилдер дагы, күбөлөр да бар. Ошондуктан мен толук ишенем, чындык дагы биз тарапта. Соттун чечими дагы жакшы чыгат деген ишеничтемин. Азырынча. Окуя болгон күнү ошол жерде Равшан Жээнбеков элди ынтымакка чакырган адамдардын бири болгонда, ошонун Равшан Жээнбековдун Кой таш окуясында ошол жакта жүргөн аракетин кандай баалайсыз? Мен азыр бирөөгө баа берсем, мен сиздин пикириңиз кандай ошол боюнча? Мен жекече пикирим мындай караганда,
эч бир ал келгенде бардыгы кандай десем, баягы биз айтканда сүйлөшүү учурунда макул болуп кетишкен. Ошол жерде келген. Алга Кылычев, Равшан Жээнбеков, Аселя Кодуронова, ооба сүйлөшүп, биз барып ошол жактан баягы колго түшкөн барымтадагы кызматкерлерди алып келебиз деп кетишкен. Бирок кийин келгенде алар айтышты, топтолгон адамдар бизди укпайт, эйфорияга алдырып коюптур, колдорунда курал жарак бар экен деп айтышкан да. Ошондуктан мен ал жактагы абалды мен барган эмесмин. Мен ошо кой таштын башында тургам. Атамбаевдин үйүнө чейин дагы 3 тосмо болчу. 3 тосмо. Ар бир тосмодо 100, 150, 200 эч ким эсептей албайт да. Ар кандай таштар мененби, ар кандай нете болгон элдердин колундачы, жаштар болгон. Аны биз көргөнүбүз жок да баардыгынчы. Ошондуктан биз баягы өздүк курамды биз алдыга карай салганыбыз жок. Себеби акыбетине жаман болот болчу элдин колунда. Анан мен азыр бир нерсе деп айтсам туура эмес, мен болгон чындык ошондой болгон. Аракет кылышкан, бирок неме чыккан эмес да, жыйынтыгы болгон эмес, уккан эмес деп айтып келишти. Бул видео тасмада бар. Ошонун негизинде азыр оор беренедеги кылмыштарды илип атат Равшан Жээнбековгачы, болбосо ошол жакта сиз дагы башка адамдар элди ынтымакка чакырып чогуу жүрдүңөр да. Мен мисалы үчүн мен азыр бир нерсе деп айтып, бул боюнча мен ойлойм Равшан Жээнбеков да өзү мындай кандай десем өтө билимдүү, ал өзүн коргойлойт деген ойдомун. Болгон неме чыгат, адамдар да болгон да, сиздердин кесиптештериңер болгон. Ошондуктан мен азыр бир-бирине баа берсем болбойт. Бирок мен менен сүйлөшкөндө бардык баягындай болгон. Аракеттерин жумшашкан, бардыгы келген. Ошол үчөө тең. Калгандарынын аттарын мен билбейт экенмин. Бирок барып сүйлөшкөндө жыйынтык чыккан эмес. Бирок мен айткам, биз күтпөйбүз, биз до конца күтөм, иши өздүк курамда кетпейт. Ошону чыгарып бересиңер деп биз талап койгонбуз. Скажите, вот опять-таки по тому же, да, пресловутому пакету, что конкретно было в этом пакете и куда он в итоге делал? Пакет как был получен, так и был передан в здание МВД. То, что по 3 фактам, это, Аида, ты это прекрасно знаешь, это все вымышленные, все это. Это надо спросить у экс-президента Атамбаева. Что было? Конечно, я не смотрел это. Зачем мне это? Такие вопросы задавать. Это кто передал? Я говорю же, он попросил, он не передал. Я ввел переговор, чтобы не было кровопролития, недопущения безвинных жертв. И в том числе среди сотрудников милиции, в том числе среди правоохранительных органов. Только путем переговора это правильное решение. Вот время показало. Вот сейчас суд идет, суд все докажет. Все. Кто прав, кто нет. Вы спустя год считаете, что все сделали правильно? Что все вы сделали по протоколам или как? Спасибо, это вопрос. Я ни о чем не сожалею. Что в нашей стране сейчас царит мир и стабильность, да? У меня тоже есть какая-то доля, может быть, какой-то чуточку есть моя доля тоже есть. Вот поэтому я горжусь наоборот. Если это повторится сегодня, да, я точно так же вот так поступал бы. Я ни о чем не сожалею. А то, что вымышленные по 3 фактам, у нас со стороны защиты есть достаточно доказательства, еще достаточно живые свидетели. В ходе процесса мы будем озвучивать. И потом общественность будет знать это. Я очень уверен, истина на моей стороне. Вы спустя год разговаривали в течение этого года с главой МВД, с Кашаром Жунушалиевым, обсуждали вообще ситуацию с вами или нет? Или вы категорически... Я никогда не буду Жунушалиевым говорить. Я в суде буду доказывать все правоту. А потом посмотрим. Время подойдет, и потом посмотрим. Стоит ли мне говорить? Очень много вещей есть, очень интересные факты. Не буду сейчас заранее озвучивать. А остальные, то, что они делают, в судебном процессе, очень все видно, что там, если желание, если будет, участвуйте, посмотрите. Заранее я ничего не могу сказать. Но я очень уверен в своем правоте. У нас есть доказательства. Будете? С первого этой работы закончится. У вас статус пока позволяет вполне быть кандидатом? Да, по закону позволяет, но я всегда служил Родину. Я думаю, я уверен, я дальше буду служить интересам нашего государства. Абсолютно. Это только вопрос времени. Извиняюсь, но да. Тем не менее.
Кому в итоге вы передали этот пакет и как он вообще оказался? Аида, у ты вас? прекрасно знаешь то, что видео посмотри, пожалуйста. Он, когда во время переговора и разный вопрос задает, да? Вот в таких ситуациях я раз 20 был. Знаете, какая? Ты скажи один вопрос. 7 августа у тебя волнение было? Скажи честно. Да. Еще очень скажи. Правильно? Переживала сильно? О чем ты переживала? Вот вопрос. себя? Нет. Только для себя? Для страны нет? Мы там были. Так и вы же там Нет, в общем. Переживала сильно, правильно? за страну не Да. особо, если честно, за себя больше. Хорошо. Да. Чтобы тебе волновало вопрос стабильности и это, да? Конечно, Нет. конечно. Правильно, да? Да. Что тебе важнее? Что тебе важнее? Важнее пакет, который передавал Атамбаев мне, или в стране должен быть мир и покой, Сан Сатарович, стабильность? ответьте на вопрос конкретно. Конкретно, Кому- вот Атамбаев спросите. Кому вы передали этот пакет и как он у вас Я не оказался? передавал. Передавал другой сотрудник, который ходил спецназ, сотрудник СОБРа, в здание МВД, как мы приехали. Вот этот есть Кундузу Джолдубаева. Так вы приехали с этим пакетом, передали его Кундуз Джолдубаевой. Я не приехал, на машину, на машине положить, привезли, да. да. У нас Передали Кундузу. думать, да, в таком времени. А пакет о чем-то не было. Смотрите, понимаете, это все. Очень интересные вещи, живые свидетели будут показывать на суде это. Вы будете узнать об этом. Чуть-чуть вы спешите, торопите меня. Я не буду озвучивать сейчас. Время подойдет, все скажут.